To nisam nikad jeo. Grafino. Šta je to? Sluš po krompir. Kaj mi stopiš? Meni je Vanja. Ne snijam uopće tebe, nego sam krupni kadar kak klamaš. da se Petra opet zamotala. Imaš? Da, Kaj se sami slikaš? ne, jel ti draže snimanje? Martina se namješta. Sad sretnija. Imenovanje nove vlade dolazi do vjere. Šta? Zamotana sam, ne možeš mi danas snimati. Ali, Nataša objasni joj. Ajde. Dobar dan. Poštovani gledatelji. Daj šuti sad. Evo, ja se ne... A ne? Možeš, kad god si spremna. Karijeru u PR. Kako započeti karijeru u PR? Kuš, više mi je bacilo ono pitanje, valjda zato onda ja odgovaram na to. Pa postavi se sama isto pitanje. A kada znam više kaj je bilo. Može. Samo čekaj, razmišljam, ne znam kako da počnem. Evo ga, to su bili... Našim trenutnim klijentima želim uspješnu buduću godinu. Ajmo še. Mirela otvara vrata digitalnom marketingu. I zato želim da u novoj godini Malo veselije. Imat ćete mogućnost učiti i od najboljih stručnjaka u agenciji. Ajde, 3, 4 sat. A kako je naš? U Hrvatskoj... Ponovo. Ok, može. Želim da i dalje budemo usmjereni na postavljanje najviših standarda u domeni odnosa s javnošću. Se mogu? Da. A bok. Bok.